USAID yahagaritswe by'agateganyo. Trump, perezida wa Amerika, akimara kongera gutsindira kwicara mu ntebe iruta izindi kuri iyi si ya nyagasani dutuye, ntiyatinze kugaragaza ko ku murongo w'ibyihutirwa bibangamiye iterambere n'ubuhangange bwa Amerika ayoboye, harimo imikorere idahwitse y'ikigo nterankunga cy'iterambere mpuzamahanga USAID, United States Aid for International Development. Akigaragariza abanyamerika ndetse n'abatuye isi yose ko agiye kugifunga by'agateganyo, isi yose yaguye mu kantu, yewe n'abanyamerika ubwabo bamwe barigaragambya, ariko arakomeza we na guverinoma ye, birangira bagifunze by'agateganyo. Iki kigo nterankunga USAID ubundi cyakoraga iki mu buryo bwimbitse? Cyafashaga iki abatuye isi yose muri rusange? Ese gihagaritse imirimo yacyo burundu, ingaruka zakurikiraho zingana iki? Ese ni ibihe bihugu byahura n'ihurizo rikomeye cyane mu kuziba iki cyuho gishobora gutezwa n'ihagarikwa rya USAID, nk'uko Trump, perezida wa Amerika, abifite mu mugambi we wo kongera kugira Amerika igihangange, yibanda mbere na mbere ku nyungu za Amerika. America First, Make America Great Again. Iki kigo cyashinzwe ku ngoma ya Kennedy ahagana mu 1960, kigamije kugoboka abaturage bugarijwe n'imibereho mibi, indwara z'ibyorezo, cyane cyane abo mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere, ibyugarijwe n'ibiza ndetse n'intambara. USAID, iki ni ikigo cyari gifite abakozi bagera ku 10,000 mu isi yose. Muri abo 3/4 bakoreraga hanze ya Amerika, kikagira ibyicaro mu bihugu birenga 60. Muri rusange, iki kigo cyafashaga abatuye isi kubona ibibatunga, cyane cyane abugarijwe n'amapfa. Ibi bikiyongeraho gusuzuma abantu, cyane cyane abana, hakorwa ubushakashatsi bugamije gutahura abugarijwe n'imirire mibi hakiri kare. Muri rusange, umutungo w'iki kigo USAID ahanini wagenderaga mu bijyanye no kwita ku buzima, health programs, birimo kwegereza inkingo za polio abaturage bo mu bihugu iki cyorezo kicyugarije, ndetse no kurwanya ibyorezo biterwa na virusi bishobora kwandura nka virusi itera sida cyangwa virusi itera Ebola. Gukwirakwiza imiti igabanya ubukana bwa sida, kurwanya malariya, kurandura igituntu, ndetse no kuringaniza urubyaro. Nk'uko guverinoma ya Amerika yabitangaje mu mwaka wa 2023, USA yatangaga biliyoni 68 z'amadolari cyangwa biliyoni 55 z'amayero mu gutera inkunga amahanga, biliyoni 40 zikagenerwa USAID. Iki kigo nterankunga cy'abanyamerika aya madolari cyayakoreshaga cyane cyane mu guteza imbere ubuzima no kwirinda ibyorezo, kuvuza abarwayi bamaze kwandura ibyorezo. Iyi niyo mpamvu imiti igabanya ubukana mu bihugu byinshi abaturage bayiboneraga ubuntu. Ubusanzwe umurwayi umwe ubana n'agakoko gatera sida mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere akoresha agera ku 500,000 y'amanyarwanda ku mwaka, naho mu bihugu bikize nka Amerika agakenera agera kuri miliyoni 50 ku mwaka. Aya yishyurwaga na USAID.
Ubu tuvugana iki kigo cyamaze gufunga imiryango yacyo by'agateganyo. Amakuru dukesha umunyamabanga mukuru w'ishami ryita ku buzima OMS atubwira ko abagera ku bihumbi 2,000 bagiye kujya bandura buri munsi ndetse abarenga ibihumbi 4 bagapfa ku munsi umwe. Mu mwaka wa 2020-2025 abapfa bazize agakoko gatera sida bagiye kwikuba kabiri ugereranyije n'abapfuye mu mwaka wa 2024 bitewe n'uko imiti igabanya ubukana yabaye iyanga mu bihugu byinshi harimo 8 bibarizwa muri Afurika. Uyu munyamabanga mukuru w'agashami ka ONU gashinzwe ubuzima avuga ko isi igiye gusubira mu bihe yarimo mbere ya 2004 aho abarenga miliyoni 2 bicwaga na sida mu mwaka umwe. Mbere ya 2004 buri munota ku isi hapfaga abantu 4 bahitanywe na sida. Ibihugu byatangiye gukora iyo bwabaga ngo birebe ko byakwirwanaho kuko ubu ni ukubaga ukifasha, buri gihugu kirabaga kikifasha. Kugera mu mwaka ushize iki cyorezo cyari cyaraciwe intege kuko cyahitanaga abagera ku bihumbi 600 gusa, ariko muri uyu mwaka wa 2025 umubare wabo gihitana ugiye kwikuba kabiri. Umuyobozi nshingwabikorwa wa UN SIDA umugandekazi Winnie Byanyima avuga ko icyemezo Amerika yafashe cyo guhagarika by'agateganyo ubufasha yageneraga USAID cyamaze kugira ingaruka zigaragara kandi ziteye ubwoba ku batuye isi muri rusange. Nyamara ni mu gihe aribwo zatangira kuko ibihugu byinshi biracyakoresha inkunga byari byaragenewe. Agendeye ku bwoba bw'ahazaza, Madamu Winnie Byanyima yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yisubireho ku cyemezo cyo guhagarika inkunga mpuzamahanga. Yavuze ko abagore n'abakobwa ari bo ba mbere bari kugerwaho n'ingaruka mu buryo bw'umwihariko. Kuva igihe USAID yahagarikiwe, imishinga myinshi yo kwirinda no kuvura abana n'abantu bakuru babana na virusi itera sida nayo yahise ihagarara, kandi kugera ubu nta kintu kigaragaza ko Amerika yenda kwisubiraho. Ibihugu by'i Burayi nabyo byajyaga bitanga iyo nkunga, ariko ubu nabyo byamaze gutangaza ko bizagabanya iyo nkunga. Ni mu gihe ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa bitaragaragaza ubushake bwo kuba bwazibira icyo cyuho. Ku itariki ya 17 ukwezi kwa gatatu, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahungabanyije cyane ibikorwa byo kwirinda no kurwanya agakoko gatera sida. Ryavuze ko hari ibihugu 8 byugarijwe kuruta ibindi, ku buryo mu minsi mikeya abantu bashobora gutangira gupfa nk'ibimonyo. Icyo kigo cyita ku buzima cyavuze ko ibihugu nka Haiti, Kenya, Lesotho, Sudani y'Epfo, Mali, Burkina Faso, Nigeria na Ukraine bigiye gushirirwa n'imiti yo kwita ku barwaye iki cyorezo. Ni ikibazo gikomeye kuri ibi bihugu kuko nko muri Lesotho umwe mu baturage 5 aba yaranduye agakoko gatera sida. Kenya nayo iri mu bihugu 15 bya mbere bifite abarwayi benshi. Business Insider Africa yakoze inkuru y'ibanga mu bihugu 6 byo muri Afurika biri ku rutonde rw'ibyugarijwe n'iki kibazo.
yagaragaje ko hari abantu ibihumbi n'ibihumbi bagiye kubaho mu bwihebe kubera yuko batazabasha kwibonera imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida izwi nka ARV. Nigeria ni kimwe mu bihugu bituwe cyane muri Afurika ariko inafite abagera kuri 1,700,000 babana na virusi itera sida, kikaba ku mwanya wa gatatu mu kugira abarwayi benshi babana na virusi itera sida. Muri uyu mwaka ushize Nigeria yakiriye 220,020 ngo ibashe guhangana na virusi itera sida. Muri uyu mwaka nta n'urupfumuye izabona. Kenya nayo ifite abantu barenga 1,400,000 babana na virusi itera sida, bityo ikaba mu bihugu byahabwaga amadolari menshi na Amerika. Mu mwaka ushize yakiriye 187,000,000 zo kwita ku barwayi babana n'agakoko gatera sida. Mali nayo ifite umwihariko udasanzwe mu kugira ubwandu bushyashya bwinshi bwa virusi itera sida. Ni kimwe mu bihugu biri imbere muri Afurika. Mu bantu barwaye iki cyorezo bo muri Mali, 62% nibo bonyine bitabira gahunda zo kwiyitaho zirimo gufata imiti no kwikingira kugira ngo batanduza abandi. 50% bari mu cyiciri cy'abazahajwe n'iki cyorezo. Lesotho, iki gihugu gishingiye cyane ku nkunga yatangwaga n'Abanyamerika mu gutanga imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Lesotho iyi iri mu bihugu bya mbere bifite abarwayi benshi muri Afurika ndetse no ku isi. Guverinoma yaho yari yarashyize ingufu mu guhashya iki cyorezo. 95% bari ku miti, none ubu nta miti bafite yabasha no kuvura 1/2 cy'abarwayi babo. Sudani y'Epfo ni igihugu kitameze neza mu bijyanye n'ubuyobozi, ariko nanone no mu by'ubuzima ntikimeze neza. Mu kurwanya virusi itera sida bifashishaga inkunga mvamahanga 100%. OMS ivuga ko nta miti ishobora kuboneka ku bayikeneye niba nta utabaye hakiri kare. Abantu bazapfa muri iki gihugu bapfe umusubirizo kandi bazakomeza no kwanduza abandi. Muri Burkina Faso hari abarenga 74,000 bari ku miti yabonekaga ku bw'inkunga ya USAID. Icyakora iki gihugu cyari cyarabashije kugera ku ntego y'isi izwi nka 95-95-95, aho 95% by'abaturage bagomba kuba bazi uko bahagaze na 95 banduye bafata imiti, naho 95% batarazahajwe na virusi itera sida. Hari impungenge ko iyi miti irabura, hanyuma imwe muri 95% igasenyuka, intego yabo bari baragezeho igasubira inyuma. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima Dr. Tedros yavuze ko ihagarikwa ry'inkunga yafashaga mu kurwanya virusi itera sida rizatera ibura ry'imiti, ibikoresho byifashishwaga mu kwirinda virusi itera sida ku rwego bishobora gutuma abasaga 10,000,000 bandura mu mwaka umwe, naho abasaga 3,000,000 bagapfa mu gihe cy'umwaka umwe niba nta gikozwe hakiri kare. Ibura ry'inkunga yafashaga mu kurwanya virusi itera sida rijyanye n'ibura ry'inkunga
yafashaga mu kurwanya polio, malariya, igituntu no kuringaniza urubyaro. Ibi byose kuva ku muganga wavuraga abarwayi kugera ku kinini yabahaga byakuraga imari yabigendagaho muri iki kigo nterankunga cy'abanyamerika USAID. Si ibi gusa, Amerika yatangaje ko ifite gahunda yo kwikura muri OMS. 1/5 cy'inkunga ikoreshwa n'iri shami rya ONU ryita ku buzima OMS gitangwa na Amerika. Nta gushidikanya ko Amerika niramuka ivuyemo, imishinga myinshi izahungabana ndetse ntawatinya kuvuga ko imwe izafunga. Nko muri Afghanistan, OMS iherutse kuvuga ko ibigo by'ubuzima bimwe na bimwe byatangiye gufunga kubera ibura ry'amafaranga, ndetse n'ibindi birafungwa vuba aha niba nta gikozwe. Urugero, kugeza ku wa 4 Werurwe muri 2025, ibigo nderabuzima 167 byari byamaze gufungwa muri Afghanistan kubera ibura ry'amafaranga, ni mu gihe ibindi 220 nabyo biri mu marembera bishobora kuba byafunzwe mu kwa 6. Umuyobozi wa UN-SIDA Winnie Byanyima mu ijambo aherutse kuvugira i Geneve mu Busuwisi yatanze urugero rw'umugore wo muri Kenya witwa Juliana wakoraga mu kigo gishinzwe kurwanya sida, nawe akaba abana n'ubwandu. Ubu yatakaje akazi kandi nta bushobozi afite bwo kubona imiti igabanya ubwandu bwa virusi itera sida. Muri Afurika y'Epfo, umuyobozi w'ishyirahamwe ryita ku bamaze kwandura iyi virusi itera sida aherutse kuvuga ko hadafashwe ingamba dushobora kwisanga twasubiye nko mu bihe bya mbere aho sida yagarikaga ingogo kandi abantu bagapfa nabi. Ati ntidushobora kwemera ko bitugeraho. Mu Rwanda hari hashize iminsi hari ibihuha ko hamwe na hamwe imiti yashize kandi ko abaherwe bari kwishyura akayabo bagahabwa imiti y'igihe kirekire kugira ngo bayifatirane bayibikeho itarashira. Abadepite baherutse kubaza abareberera iby'ubuzima, abayobozi ba RBC kugira ngo basobanukirwe uko iki kibazo gihagaze. Nuko umuyobozi ushinzwe kurwanya indwara muri iki kigo RBC, Dr. Tuyishima Albert, asobanura uko ibintu bihagaze. Ati kugeza ubu nta kibazo gihari, yaba abakenera imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida barayibona, yaba abakenera iya malariya barayibona, yaba abakenera iy'igituntu barayibona, ndetse na serivisi zijyanye no kuboneza urubyaro zirakomeje nk'uko bisanzwe. Gusa yunzemo ati turiho turakora uko dushoboye dukorana na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ngo twitegure kuziba icyuho kizaterwa no guhagarara kwa USAID yateraga inkunga imishinga itandukanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urugaga rw'abafite agakoko gatera sida, Deo Mutambuka, ati abavuga ko imiti yatangiye kubura ntabwo ari byo. Ati ni ibisanzwe, hari ubwo umurwayi ajya aho yafatiraga imiti agasanga yashize, ariko mu bubiko bwo mu karere n'ahandi ihari, ari uko habayeho gukererwa mu kuyigeza aho ayifatira. Byahura n'iyi nkubiri yo guhagarara kwa USAID agakeka ko yabuze. Yagize ati kandi iby'uko abakire bari kwishyura akayabo bagahabwa imiti y'igihe kirekire kugira ngo bayifatirane bayibikeho itarashira atari byo, kuko imiti itangwa n'abaganga kandi muri uru Rwanda nta muganga wakora bene ibyo. Ati ni ibisanzwe, hari abafata imiti y'ukwezi
cyangwa iy'amezi 3 bitewe n'icyiciri uburwayi bwe bugezeho. Ati kandi imiti imaze igihe kirekire itakaza ubushobozi bwayo kandi abaganga ibyo barabizi neza, ntawakora iryo kosa ngo ahe umurwayi imiti y'igihe kirekire azi ko ishobora kwangirika ntigire icyo imarira umurwayi, ahubwo ishobora no kumuhuhura. Kuba USAID yahagaze bivuze gushingura ibirenge tugakomerezaho urugendo rwo kwigira. Ni koko guverinoma n'imishinga yita ku buzima biriho bikora iyo bwabaga ngo bizibe icyuho. Wowe uruhare rwawe ni uruhe? Mucyo dukaze ingamba zo kwirinda ubwandu bushya zirimo kwifata, gukoresha agakingirizo no gufata neza imiti igabanya ubukana ku bamaze kwandura. Umuntu wafashe neza imiti igabanya ubukana ashobora kugera ubwo abasha gukora imibonano mpuzabitsina ntiyanduze mugenzi we. Murakoze, turabashimiye cyane. Mugire ubuzima buzira umuze. Kwifata, kwirinda birashoboka.